Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, naho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC abashinwa ndetse n'ingabo za Kongo arizo FARDC bahuriye n'akaga gakomeye cyane hariya muri Ituri. Amafoto arimo aragenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza imodoka z'abashinwa zatwitswe ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi hari imbunda zafashwe muri iyo mirwano. Turaje tugende turebera hamwe ese byaba byagenze gute. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tukomeze tugende tubana 5 kuri 5 mu makuru tuba twabateguriye hano kuri Deep News TV. Umutwe w'iterabwoba wa IC wigambye igitero kibasiye abakozi ba sosiyete y'abashinwa icukura zahabu muri Kongo Kinshasa, ndetse n'ingabo zari zishinzwe kubarinda. Amafoto urubuga War rwatangaje kuri X agaragaza ko abarwanyi ba IC bakorera muri Ituri bambuye ingabo za leta ya Kongo intwaro zikomeye cyane, ndetse banatwika imodoka n'ibindi bikoresho abashinwa bakoreshaga. Imbunda zafashwe harimo izakorewe muri Irani ndetse kandi n'izakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse na Turkiya. Murabona mwe muragenda mubibona ku mafoto izo ntwaro cyangwa izo mbunda bambuye igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa ubwo aya makuru yari akimara kugira hanze, leta ya Kongo Kinshasa ntacyo iravuga kuri iki gitero, kimwe n'igisirikare cya Kongo FARDC bose nta kintu baravuga kuri icyo gitero bagabweho. Urubuga rwandika amakuru yo muri Kongo rwa Radio Okapi ruvuga ko ku wa kane tariki ya 12 Werurwe 2026 abarwanyi bataramenyekana bateye ikirombe cy'abashinwa kiri ahitwa mu Chaticha muri teritwari ya Mambasa mu birometero 135 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri. Amakuru kandi avuga ko babahaye amakuru barimo sosiyete sivile bemeza ko icyo gitero cyaguyemo abantu benshi ku buryo bukomeye. Bariya barwanyi ngo batwitse inzu banatera ikirombe cy'abashinwa gicukurwamo zahabu. Radio Okapi kandi ivuga ko abateye babikoze mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira kuwa kane, ndetse ko umutekano muri kara gace utameze neza, bityo kumenya ibyangiritse bigoye kuko abarwanyi bakigaragara aho hantu. Igisirikare cya Uganda n'icya Kongo bifatanya mu bikorwa byo guhiga abarwanyi biyunze na IC, ariko ibikorwa by'izo ngabo nta kigaragara bigeraho kuko abaturage bakomeza gupfira mu bitero nk'ibi ngibi. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tukomeze tugende tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye hano kuri Deep News TV. Ikindi kandi mujye mwibuka no gusangiza iyi nkuru abandi bataba bayimenye, kandi munibuka no kuduha ibitekerezo byanyu igishima ndetse n'ikitugira inama.